Rero zirakomeje hirya no hino mu burasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Biri kuvuga neza ko bya muri Kivu y'Amajyepfo no muri Kivu y'Amajyaruguru ibintu bikomeje guhindura isura. Ni mu gihe mu gihugu cya Iran hakomeje kugaragaza imyigaragambyo ishyigikiwe na Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Tugiye kugaruka muri Makobola uko imirwano ihagaze kugeza amagingo anga. Tunagaruka kandi kuri zimwe mu mpamvu zikomeye ziri gutuma abanyapolitike b'Kinshasa bitana ba mwana atari bagize rukomeye cyane muri imirwano. Kuri uyu munsi tutazi no kwenda kuri zimwe mu mpamvu zituma intambara mu burasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo isa nk'intambara idateze kurangira vuba ahangaha. Turacyari kuri Bwije TV, mwite kandi subscribe kugeza tubona mu bindi biganiro bitandukanye bya buri munsi. Guhera kuri iyi nkuru iri kuvugwa mu gihugu cya Iran cy'imyigaragambyo ikomeye kandi ikomeje kuzamuka hirya no hino, biteka byatumye Perezida Donald Trump w'Leta Zunze Ubumwe za Amerika agira ijambo rikomeye cyane avugira muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika ku bijyanye n'ibiri kuba mu gihugu cya Iran. Abantu barenga 2500 bamaze kurwa muri iyi mirwano iri kubera muri iki gihugu cya Iran. Perezida wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika, Perezida Donald Trump, avuga ko abategetsi ba Iran bagomba kureka abaturage ndetse bagakora ibyo abaturage bifuza. Ndetse uyu nguyu yagize ati umutegetsi uzagerageza kumanika abantu nawe ubwo azamanikwa. Ni imibare yatangajwe n'ishyirahamwe ry'imiryango y'Abanyamerika ivuga ko iharanira uburenganzira bwa muntu. Iyi miryango itangaza ko imyigaragambyo imaze kugwamo abantu barenga 2500, abarenga 130 bakaba ari abakozi b'inzego za leta zirimo izishinzwe umutekano, mu gihe abandi barenga 600 bateye mu byombi. Kuva mu mpera z'umwaka wa 2025 nibwo abaturage ba Iran batangiye kujya mu mihanda barigaragambye, bavuga ko basaba ko hari icyakorwa ifaranga ry'igihugu rigasubira agaciro kacyo ndetse we n'igiciro cy'ubuzima kikagabanuka. Iyi myigaragambyo yakomeje kuzamuka kugeza amagingo angaya. Imyigaragambyo yaje gukurura igira mu mijyi igera ku 180 no mu ntara 31 zose zo muri iki gihugu. Amashusho akwirakwira ku mbuga nkoranyambaga zitandukanye avuga neza ko ibintu bikomeje kuba bibi mu gihugu cya Iran ndetse n'igiciro cy'ubuzima ko gikomeje kuba cyakiyongera. Ibi ngibi kandi byakomezaga gukorwa abaturage bafite ibyapa bisa nk'ibisenya ubutegetsi, ndetse n'abayobozi batandukanye muri iki gihugu cya Iran bakavuga neza ko niba bidakunze ibindi bishobora kuba byavaho. Muri iyi myigaragambyo kandi abaturage bitwaje ibyapa biriho ifoto ya Liza, uyu akaba ari igikomangoma cya Iran cyo muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Abaturage rero bakaba bavuga ko yaza agategeka kino gihugu cyahoze kiyobowe na se mbere y'impinduka za Kisilamu zo mu mwaka w'1997 zakuruye ibibazo bitandukanye muri ubu bwami. Perezida wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika ariwe Donald Trump yasabye abanyayirani ko bashobora kuba bakomeza bakigaragambya bagafata inzego za leta. Ababwira kandi abategetsi ba Iran ko nibaramuka bamanitse abigaragambya nabo bagomba kuzamanikwa mu buryo budasanzwe. Ni ijambo rikomeye cyane Perezida Donald Trump yavuze ku itariki 13 z'ukwezi kwa mbere umwaka wa 2025 ubwo yagiraga ati ku baturage ba Iran bakunda igihugu mukomeze mwigaragambye, mufate ibigo bya leta, bibuke kandi n'amazina y'abicanyi kuko bazashyikirizwa ndetse bakishyura ibyo bagiye bakora byose buri munsi. Trump yaciye amarenga ko Amerika ishobora kuba igiye kwinjira muri myigaragambyo mu buryo bweruye, aho yavuze ati ubufasha bw'abigaragambya bari mu nzira. Ni gute perezida w'igihugu, ni nabyo bibazo bikomeje kwibazwa n'abantu benshi, ati ni gute perezida w'igihugu gikomeye cyane nka Leta Zunze Ubumwe za Amerika ashyigikira ko abaturage bigaragambya? Abategetsi ba Iran bashinja Leta Zunze Ubumwe za Amerika n'abanyaburayi gushuka abaturage ngo bajye mu mihanda bigaragambye kandi bagamije gukuraho ubutegetsi buriho. Birumvikana neza ko ubutegetsi buriho butari kumvikana na Perezida Donald Trump. Ni ibintu rero biteye ubwoba biri kubera muri iki gihugu cya Iran. Abantu bari muri iki gihugu cya Iran nimukomeze mu basengere, mbibutse neza ko ibi bintu ari ibintu biteye ubwoba kandi umuntu wese atabasha kwihanganira. Ibi ngibi kandi si byo byonyine, mbibutse neza ko byaba muri Makobola no mu bindi bice bitandukanye hari kugaragara imyigaragambyo idasanzwe. Ni mu gihe generali wo muri Kongo yemeje guhitana cyangwa gufata Thomas Lumbaga. Iyi ni zimwe mu nkuru zikomeye cyane ziri kuvugwa ku itangazamakuru kuri uyu munsi ku itariki 14 z'ukwezi kwa mbere umwaka wa 2026. Abajenerali bakomeye cyane mu gisirikare cy'intara ya teritwari zitandukanye zo mu gihugu cya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo ubutumwa bukurikira. Generali yavuze neza ko yiteguye kuba yakica undi muntu ukomeye cyane witwa Thomas
ariko ngo mu buryo butagaragara akavuga neza ko ngo arimo bikurusha Satani. Ati namaze gukora byose bishoboka Thomas, namaze gukora ibishoboka byose, waba wapfuye cyangwa uri muzima, namaze gukora ibishoboka byose kugira ngo bazagufate. Yakomeje agira ati Thomas, namaze gukora byose, wapfuye cyangwa uri muzima, njyewe ntabwo uzabaho mu mahoro. Namaze gukora byose ngo bagufate kandi ufatwe we Thomas. Nubwo uzihisha hano mu butaka, ahantu hose naho ngaho nzahagusanga. Uyu mujenerali ukomeye cyane mu gisirikare cya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo avuga ko Thomas yazengereje abantu kuva mu mwaka w'1999 uburyo abana b'imyaka yo hasi batakijya ku ishuri. Yakomeje agira ati nta Satani ntabwo afite umutwe nk'uwawe, Satani ni mwiza kukurusha. Thomas Rubaga ni umwe mu binyeshyamba zavuzwe cyane muri Kongo, yashinze umutwe witwa Union of Congolese Court UPS ushinjwa ibyaha by'intambara mu mwaka w'2000. Uyu mugabo yahamajwe ibyaha n'urukiko mpuzamahanga mpanabyaha birimo gushyira mu ngabo abana ndetse yewe ahanisha gufungwa imyaka 14 aho afungiwe. Bivuga ko yongeye kujya mu mitwe yitwaje intwaro muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Ubu ari gushinja imitwe n'inyeshyamba zitandukanye kandi akaba arimo kuvuga neza ko ari umwe mu bagabo uri gutuma igihugu cya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo kidatera imbere. Namwe amagambo rero akomeye ari kuvugwa n'uyu muntu uri kuvuga ati Thomas, wowe rwose ibyo uri gukora ntabwo ubizi, tuzagukana amaherezo nuko twebwe tuzagufata. N'aya makuru rero ari kuvugwa mu burasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo ni mu gihe muri Makobra hakomeje kumvikana imirwano iteye ubwoba, bikavuga neza ko ibyo kumvikana muri Makobra ngo ari ibintu byoroshye tugereranyije n'ubyo ngo byaraye bibaye mu ijoro ry'uyu munsi. Namwe makuru akomeye cyane yo kuvuga mu burasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, bikavugwa neza ko kandi ibi bintu ari bimwe mu bintu biteye ubwoba ku ruhande rwa Kongo ndetse no ku zindi mpande zigiye zitandukanye. Rero zimwe mu mpamvu zikomeye zituma uburasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo intambara itazigera ihagarara ni uko ngo ari kimwe mu bihugu bikomeye cyane biri ku isi. Ikindi kandi ngo leta ya Kongo ikaba ikora ibishoboka byose kugira ngo ikomeze iyi ntambara bitewe no gushyigikirwa n'abantu batandukanye. Rero kimwe mu bintu bikomeye ni uko iyi ntambara bwo mu kuzarangira ari ikintu abantu bagomba kwibagirwa, bitewe n'uko ngo iyi ntambara mu burasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo yiteze kuzarangira n'umunsi n'umwe. Mwakoze ni kubana natwe, ikankwibutsa gukanda subscribe kujya tubona no mu bindi biganiro bitandukanye bya buri munsi. Ubwiye neza ko kandi inkuru zacu ari akagaruka, tuzaza no kujya kubona mu nkuru zitandukanye za buri munsi. Ndanabasabira imigisha gukora cyane ndetse yewe n'uburwaneza kugira ngo dukomeze kubana mu nkuru zitandukanye kandi azamuri bose. Mukoze kugira ibihe byiza rero, ndabakunda cyane kandi Imana ikomeze kubampera umugisha. Mbibutse neza ko turakire ku nkuru ziri kuvuga mu burasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Mukoze kugira ibihe byiza, Imana ibarinde kandi imigisha itanga ibane namwe.